देख स्टूडेंट मैंने एबे आमे कोन तीन कोन आमे एबे 5 मार्क क्वेश्चन देखिबा हला 5 मार्क करबी हमर मु दुईटी क्वेश्चन डिस्कस कर सारची हला आउ तीनोटी क्वेश्चन डिस्कस करबी जाके हमर एग्जाम रा एई पांचोटी क्वेश्चन मध्यरु दुईटी क्वेश्चन हमर 100% आछो काहे ना हमर इफिशिएंट वैल्यू रे कोन 5 मार्क रो दुईटी आंसर देगा पड़ि थाए 200 वर्ड रे हला देखो ताले देखियो क्वेश्चन नंबर 1 यूट्यूब हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान डेफिनाइट एंड टेक्नोलॉजी एंड डिस्कस अबाउट हिज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डिजिटल एंड ग्लोबलाइजेशन माने प्रजुक्ति विद्या नैतिकता कोन प्रजुक्ति विद्या नैतिकता कोन तार कृषि शिल्प डिजिटल कोन आ जगति कोन जो नैतिकता संबंध में आलोचना करबा हला एउटा हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो प्रथमे हम इंट्रोडक्शन कोन दबा ना प्रजुक्ति विद्या नैतिकता कोन प्रजुक्ति विद्या नैतिकता होची कोन ना एमिति को नियम नीति जहाँ मनुष्य जेपरि नूतन प्रजुक्ति गुड़िक व्यवहार करे एवं से कौन भल कि खराब प्रभाव पड़े ता निर्देश करे एही नैतिक विभिन्न भिन्न भिन्न क्षेत्र में किपरि प्रभाव पकाए ता निरूपण करिथाय हैला तापर हम गला ये कृषि और नैतिकता कोन ना एग्रीकल्चर एंड एथिक्स जमी चाषी मान को न्याय संगत अधिकार मिलिया उचित रासायनिक व्यवहार कम करी परिवेश को कोन सुरक्षित रखिबा दरकार ये उठे तापर नंबर 2 आइला इंडस्ट्रियल एंड एथिक्स माने शिल्प एवं नैतिकता कोन कर्मचारी माने न्यायसंगत दरमा और सुरक्षा पाइबा उचित अधिक प्रॉफिट पाई परिवेश नष्ट हेबा उचित नुहे हला ये हमर शॉर्ट पॉइंट काहे ना ए शॉर्ट पॉइंट लिखले हमर मार्क रे मिलिबो हला त 3 नंबर आइला कोन ना डिजिटल एंड एथिक्स माने डिजिटल एथिक्स कोन बा जेमति डिजिटल युग हला नैतिकता कोन ना व्यक्तिगत तथ्य सुरक्षा रखिया दरकार हला आ मिथ्या संवाद बा फेक न्यूज बोली कहा जाय मिथ्या वीडियो भी मध्य किपर नियंत्रण करि हेबो इत्यादि हला तरला क्वेश्चन नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड एथिक्स कोन देखो जगतिक नैतिकता समस्त सम्मान अवसर मिलिया उचित दुर्बल देशर लोक मान अन्याय करी कम दरमा दे काम करा जिबा उचित नुहे हला अन्य देशर संस्कृति एवं आदत देखि गर्व करिया उचित नुहेटा गर्व लिखाइ कोन हो ना गर्व आदत माने कोन जो हमें सब डेली को दिन काम हैला तार कंक्लूजन लास्ट देखिया कोन उपसंहार कोन देखो ना प्रजुक्ति एवं विज्ञान उन्नति नहीं चली किंतु तार ठीक उपयोग करिया आवश्यक नैतिक आधार रे एहा को व्यवहार कले देश समाज एवं व्यक्तिगत उन्नति संभव ओके ये गला हमर गुटे को 3 नंबर ता 4 नंबर वाला डिस्कस द कोन जुडिकस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स माने मोबाइल फोन रो युक्तियुक्त भाव परिचालन संबंध ना मोबाइल फोन हम केंदी युक्तियुक्त भाव परिचालन करूचे ताको हम देखे इंट्रोडक्शन देखो फर्स्ट मोबाइल फोन आज काली का जीवन रो अंश गलान बा मोबाइल फोन होचे आज काली के दुनिया रे समस्त पाखर रहउची माने नितिदिनिया कथा हे गलानी एही उपकरण हमको जोगाजोग शिक्षा काम एवं मनोरंजन सहयोग करे किंतु जदि एहा युक्तियुक्त भाव परिचालन करिबा नाही ताहाले एहा नकारात्मक बा खराब प्रभाव पकाई पारथाय ओके तार कोन युक्तियुक्त परिचालन काहे जरूरी रा मोबाइल फोन देखो पॉइंट नंबर 1 अधिक स्क्रीन देखले चक्षु असुविधा मुंड व्यथा एवं निद्रा भंग होई पारबियो तापरे अधिक समय यदि मोबाइल रे पढ़ा काम एवं व्यक्तिगत संपर्क रे खराब प्रभाव पड़ी पारे ना हम अधिक मोबाइल यूज करिया तो ए सब असुविधा होता है हैला नंबर पॉइंट 2 बेला ना युक्तियुक्त भाव मोबाइल व्यवहार करिया किछि उपाय हमें युक्तियुक्त भाव रे मोबाइल व्यवहार कर जेता किछि उपाय देखो देखो ना गोटे समय निर्धारण करंतु मोबाइल फोन चले पे गोटे हम समय निर्धारण करिया जेंति दिन को एक निर्दिष्ट समय मात्रा मोबाइल पाखर रखिबा निर्दिष्ट समय रे ता पे गोटे मोबाइल पे गोटे धरिया पे गोटे निर्दिष्ट कोन करे समय सीमा पार करिबा हैला आ जरूरी काम पे व्यवहार करंतु मोबाइल सब हम जरूरी व्यवहार करिया जेंति कि दिन सारा कोन अप्यवहारी आप रे रहिबा बदले माने जोरा हम यूज कोन जो आप हम व्यवहार करियो नै सी आप रे हम रहिबा नै याकू ए जो चोरी माने कोन शिक्षा काम करबा नहले जोगाजोग पई व्यवहार करबा ए सब हैला ताबरे पॉइंट आउट देला सोशल मीडिया रे कोन समय अपय करंतु ना सोशल मीडिया होला सेथरा हम समय नष्ट न करबा जेंति कि अनावश्यक वीडियो गेम एवं कोन चैट रे अधिक समय नष्ट करबा ठीक नहे बोली कहा जाय छिला आउटर पॉइंट होला निज प्राथमिकता निर्धारण करंतु निज प्राथमिकता बा प्राथमिकता निर्धारण करंतु काम जो पढ़ा काम है परिवार सहित समय काटबे को आगे रखंतु ये सब गला तापरे निद्रा समय मोबाइल दूर रखिया ना सोया समय मोबाइल को हम निज पाख न रखी कोन करिया दूर रखिया रात्रि जे हम सोया समय अधिक स्क्रीन देखिले निद्रा समस्या हो पारे हम
ମୋବାଇଲ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଆଗେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ତ ଆମକୁ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ ଏସବୁ କହୁଛି। ତାର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ନା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଖି ଅଜଣା ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅଚିହ୍ନା ଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଜଣା ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଲା ଯେମିତିକି ଅଚିହ୍ନା ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ତାଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ତାକୁ ସେୟାର କରିବା ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ରହିଲା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହେଲା ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ନା ମୋବାଇଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ କ'ଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ମାନେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲି କହୁଛି। ତାରେ ଉପସଂହାର ରହିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଭଲ ବା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଏହା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଏ ଆମ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସମୟ ଏବଂ ଉପଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାର 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଇଉଟି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହେଲା। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ। ଏହା ଅନେକ କାମ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରେ, ଯେପରି ଗଣନା, ଲେଖାପଢ଼ା, ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ କାମ ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦେବ ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ତୁମେ କହିବ ତ ସେଇଟା ବି ସେ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଧନ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଣନା କରିବା, ଯଦି ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ 5କୁ 2ରେ ମିଶିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭାବୁଛେ ତ ସେଇଟା ଯଦି ଗୁଣିତ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହଠାତ୍ କହିଦେବ। ଏମିତି ତାହେଲେ ରହିଛି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାର 2 ନମ୍ବର ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରର କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିଲା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ଗୋଟେ ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ। ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେମିତି କ'ଣ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଧିକ ସମୟ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ଷୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଘୁମ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ବି ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଅଧିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମନ କ୍ଳାନ୍ତି ଏକାପଣ ବା ଏକୁଟିଆ ହୋଇପାରେ, ଏକାପଣ ଲାଗିଥାଏ ଏସବୁ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଏବଂ ମାନସିକ ଜୀବନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆଚରଣ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହଜାର ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲେଖା କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ନମ୍ବର ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ନା ହ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ କ'ଣ ଅଚିହ୍ନା ଲିଙ୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଚୋରି କରିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଠକିବା ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠୁ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରରେ ସଠିକ୍ ଉପାୟ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ ନା ସମୟ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ। ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କି ଦିନରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଚକ୍ଷୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି 20 ମିନିଟରେ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମୋବାଇଲରୁ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବାହାରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ତଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଜଣା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଦେବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଭାଇରସ୍ ଏବଂ ମାଲୱେୟାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାର ଉପସଂହାର ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଶିକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ। ଅତଏବ ସଠିକ୍ ନିୟମ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପକରଣ ଯାହାକି ଆମେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଶିକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିୟମ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସଠିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲି କହିଗଲା ଆମର ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍ କୁହାଯାଏ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଏତିକ। ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଏଇ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ଏଇ 5ଟିରୁ ଆମର 2ଟି ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ଇଏ ଗଲା
ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ମାର୍କ ଆମର କ'ଣ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ହେଲା।